Asam Saitia Sabhab and Lamet Kuru Rongbong Terangapan, Lumerde, Anongi, Apan Kangwai. Difurong Supiame Karatum Lamet Kuru Terangapan, Kurwang Tu Kipidun. Dibrugarh University Ben Karbi Certificate Course, Satlang Tek Kapaklan, Satlang Kyundun Kadokobe, Bang Trokner Kebra Sirkep. Karbi Autonomous Council Kaparlo Socheng MSC constituency ang Kangkedu, Ihum Lower Primary School a Hemetiko, Arpugado Thanbang, a Kengpak Dongdam Ut Epinpen, a Chiklo John Wang Bainong Kachudeng. Kardom Karbi Prime Time Alongpen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi, Non Birtang Tonpen Arjitha. Asam Saitia Sabhab and Lamet Kuru Rongbong Terangapan, Lumerde Anongi, Apun Pen Hoxi, Wosigi Sia ni Tejpur Rong Supielong, Lasonong Ekipiji Apan, Adim Lapen, Arni Patipon Tanglo. Lamet Kuru Terangapan, Lasonong Ekipiji Alam, Arjulong Pen, Arin Koira Troxia ni Difurong Supi Pen Danglok, Karbiang Long Pen Penangan Hampanga Songtum Lamet Kuru, Ahem Damsi, Kurwang Tu Pajirdam. Asam Saitia Sabhab and Lamet Kuru Rongbong Terangapan, Lumerde Lamet Anongi, Athi Ingwaisi, Wosik Isiar ni Lasonong Tejpur Rong Supielong, Lamet Kuru Terangapan Kipiji Alam Sabha Pen Sigdang Bomlo. Sunitpur Saitia Sabha, Lapen Tejpur Saitia Sabha, Pen Bohar Chaksi, Rong Milir Hahi, Sonse Bangmate, Bharat Sarkar Pen Potmotri, Kelong Lamet Sarpo, Rongbong Terangapan, Wosik Isiar ni Lumerdai Lamet Anongi Pajirponpo. Karbiang Long Hampanga Songatum, La Solam Arjulongsi, Aru Inkoira Troxier ni Lamet Sarpo, Dipu Teranga Boha, Along Palidang. Hampanga Songatum Lamet Kuru, Apan Nongi Kelong Pen, Karbiang Long Apan, Puthot Nong Mekevanajok, Kurwang Tu Pajirdam. Haito Kujol Lumerdai, Haito Botatu, Muloyak Bohwat, Dipubaki, Haito Kumedai. যি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই অভিভূত হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ আনন্দৰ ভাগটো মোৰ এই বঁটাপ্ৰাপ্তিৰ যিটো বাতৰিটোৱে এটা ডিফুবাসী ৰাইজক তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক এটা আনন্দ এটা জোৱাৰ আনি দিছে সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা মই সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজলৈ ডিফুবাসী ৰাইজলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু মোৰ অনুভৱ বিশেষকৈ মই 1 জুন তাৰিখে যেতিয়া মই বঁটা গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়া মই Dibrugarh University Pen Aruin Koir Troxier ni Karbi Certificate Course Kachengsia Satlang Paklang Pontanglo Satlang Along Kadobe Bang Trokner Kebra Sirkap Bang Pubang Piatum Satlang Chipaundu Dibrugarh University Pen Aruin Koir Trogar ni Karbi Certificate Course Kachengsia Satlang Angthek Kapaklang Ponatengke Satlang Along Kadobe Bang Trokner Kebra Sirkap Bang Pubang Piatum Satlang Chipaundu Alang litum Center for Studies in Languages, Dibrugarh University Difu Center along Kacharliatum, Satlang Tokdunsi Laso Satlang Chipaundun lo. Purthimi rong pipi, Paroket Homangbo, Paruhini Replicable Sirkep Apai Chapalongsi, Satlang Ketok, Anangbong, Satlang Kimenaya Nome Chapalong. Purthimi rong pipi Api, Satlang Kimea Bangpu, Abangpi Amen Lake, Beauty Tok pipi, Wilson Timung, Ambika Katharpi, Vidya Singh Tokbi, Charkley Bepi, Gita Tok bipi, Mohon Singh Kiling, Wilson Terang, Lapen Boronson Intia Tumhenlo. Karbi Autonomous Council Denkido Lower Primary School also Marakai Pensi Kijui. School ati Kubalonganta Akeng Pak Dongdam de Pin Pensi Achiklo Jonwang Bainong Kedeng. Stame Karbi Autonomous Council Kachari Atum Arjulong Le Lapen Kachachardun Dedet Abirta Perangke Biraning Hipen Non Hedjang Birtang Pali. Labangso School ahem laki Birmaini LP School Hamren pen kahilo kilometer pokep lapen room phom pen kahilo kilometer pli anbak doji. Socheng MSC constituency angkang Chintong Educational Block angkang Kaparlo Bangso School along pining. Surini replacer kabaningkan adapi sita lothan thelang. Schooling pulun delang bisi Birmaini arong arat ningjirinti. Than bang pen lo ke than the lapen. Karbi Autonomous Council Education Department atum kelangle aputha KSA CYDC asong atum rong along humridam. Lasi KSA Hamren District Education in Charge Rakeswar Rongphar Lindok Lapen Chintong Youth Development Committee Amaipu Kamsing Rongphar atum pen la sobthak sodam pen kapin rem padu Prabjin pen thanbang lo kepachi thanji apan Karbi Autonomous Council mate Education Department atum sideng ponangji pusi pachini bangsa
dak ke ene student atim ke bang kep mate bang koido sita la pen ke comment school la ke kai teng amang si bang ke kapang chu na pen kapang tak naya phansi school ke atemute pen school kholi pen regular se doi nang ko na so nilipul nili puying tung bang la son lo mane ani kan bang ke mane than the pu bangali than boy lo de pining bang ke sab lenche do la supne dak aku school kapang tangi pansi nang litum bang lo la pen education nahin pen nang tum nang ilang patami ulo la pen pining bang e admission alam bang ke la pulo dak standby ke sar bang ci biang lo mi sita tham thelang ta alang lian si ke dam lo mat asal bura bang ke supa yo ni si no mare school bang na khuli le lang la pining ani kan sing thur bang ke non tikloyon thawang pleng lo pini tarik polo sitami school bang khuli le lang Pinpur pona kenang sot Birmaini LP School kapar lo arong pangrum pet pen rong troxiando Karbi arong also maratum pangrum pet pen bang phokep an bang doji lapuan also maratum nahok lab lokota radak tum pen pachini non molom so porphan birda moin toponik snang Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731. 93652 Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk,
Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ong Dung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Igji. Dihina Mopi Purot Birtalong Wang Twiglo. Puloni MSC constituency kaparlo arui ni phain koira truck siarni anerlo porphai krihini aporma longpen kadokawe home faroget homra truck asaho group atuma phan oka kasokero na birta pherang kepen birna pale woka kasokero na mailong puloni constituency MSC dorsing long hang achor sabina teron pipensi ron rea prang kupuson pensi woka kapangring pen ali kelong jima lahai huyalam than mum tekang Labangso kero na mailong Block Mandal Sakti Kendra Convener Basapi Kropita Chitong Dunsi Sahub Group 10 Atumaphan John Thom Thom Wakagaso Kiron Padu Sahub Group Atumaphan Kedam Tangar ni Pen Stame Longhongaso Lapen Hemalong Kipir Kathak Aphan Herang Penan Parta Peri Kiroya Machine Mate Tailoring Machine Hai Hui Sitame Aningkan Bang Ta Kiron Pon Padu Puta Jai Pini Mate Aruni Bhai Inquire Troxier ni sitame Puluni constituency ang kangkedo asaho group 10 atum aphan ake joypen wokaka sokero na saida kapado pono birda ribdon long ini Puluni constituency well-known MSC constituency MSC akuta kunikila bitiniri department pen MSC akuta along buka asu la self help group amen pen militum nila atumhan se adaito nang kilo dalam soa buka keranji apa resiko militum da mula konstituensi isi mula komiti do presiden baido secretary baido pen cenglok ni kan pen adaito alang ni arkunang kang lo la militum mahin pensi sa emisi abang beda kita militum mahin pensi sisi aku ting tumpat buka kron niglo kecengsi juneng pensi nilitum keron buka keron lapen ke nilitum emisi sara lama tengpen okol self help group kan kali society itu society hedi Puluni constituency arlo dista society do la dista society atum khana bangke nilitum hak sinang karon toilo hak si isia society tum kan joni hak karon la society tum khana ba la si nona bangke la self help group kan sinang ni si la penke kirang sila may lason ron. Self-help group teman Cine. Kirang karon lom pen society teman pen misin kapilo. Di mana society teman kela pikiro misin kap. Lason si nili tuma konstituensi along emisi sara bangke kan tempo ning. Karbi Pranta Magela Ponsing Toponiglo Dometakme Kurwang Thu